Dobar dan i dobrodošli u još jedan vodič u kojemu ću vam govoriti kako da pretvorite iz broja u string i obratno, iz stringa u broj. Znači string je skup nekih znakova, odnosno teksta, a broj je broj koji se može računati dalje. Pa evo za početak napišemo jedan broj. Zadajmo varijablu, evo b1 varijabla, print b1 čisto da vidimo jel unutra broj je, pa onda možemo b2 varijabla, jednako je broj 3, print b2 unutra je. Znači sada imamo dvije varijable koje su zapravo brojevi. I sad recimo da želimo njih zbrojiti i ovako napraviti. Vaš zbroj je taj. Ali to sve skupa nećemo moći spojiti zato što ne možemo spajati stringove i brojeve. Pa evo recimo i da zbroj b3 jednako je b2 plus b1 print b3, to je zbroj. Ali ako probamo isprintati, to jest na zaslon staviti tekst pa broj, nećemo moći. Evo dokaza. Evo, zato što ne možemo miješati stringove i intove. Stringovi jel i int kao brojevi. Šta napraviti u tom slučaju? Pa ovdje postoji jedna sjajna funkcija za to. B3 nam je znači taj zbroj. S njim ćemo raditi. Evo napraviti B4. Inače to može biti B3, ovisi o potrebama. str funkcija pretvara ono u zagradi u string. Iz broja u string. Ili iz bilo čega u string, ali iz broja, jel, pošto su to jedini preostali. Pa onda idemo, evo, sada je b4 string isti kao b3, jel, znači string broja 7. Pa evo, idemo sad probati ispisati. Print t plus b4, evo ga, vaš broj je 7. Znači, ova je funkcija pretvorila b3 u string i to stavila u varijablu b4. Zato je ovo može ispisati. Isto tako recimo da nekim slučajem zadate korisnik ne znam, zada neki broj napiše u stringu ili tako nešto, ne znam ja zašto. Evo, s1 kao string 1 napiše broj 6 unutra. Ili vi trebate opet izvući onaj broj 7. Ovaj ovdje. Šta onda napraviti? Onda ima int funkcija. Znači, s1 jednako je int s1. To će s1 funkciju, njoj će dodati vrijednost s1 funkcije u brojčanom sustavu. Znači, print s1, idemo ispisati, to je broj 6. Idemo probati zbrojiti sa nekim brojem, da vidimo li to zapravo funkcionira. s1 plus recimo 4. Opa, zbraja funkcionira. I šta sad? Print, ajde da još ovako probamo. Ovako neće ići. Ona je sada int. Te naredbe znaju biti jako korisne kada recimo trebate ispisati korisniku zbroj, da ili množenje, dijeljenje, ne znam ni ja šta, nije uopće bitno, neki broj koji prije toga računate. Znači prvo ga pretvorite u int ili ga unesete kao int
izračunate s njime, a zatim ga pretvorite natrag u string i ispisujete zajedno sa ostalim tekstom. Evo, ovo je zapravo vrlo jednostavno, ali ja ne znam baš kako bi objasnio, tako da slobodno imate za komentare, dio komentirajte, pitajte, stvarno potrudit ću se da vam pomognem, ako treba novi video ćemo napraviti. Hvala na pažnji i ugodan vam dan želim.